Tarapung APSLCA song pen Ando kusi herang keang no nang pacenipon. Hanbuka pen Robinson Killing Birta Live. Via sini pen cingrum si picture si song pen la Penang 2023 ningkan HSLC ke pas teman itu karbia puhu pen just tame karchu pan si cingwai lo asaka cingwai ateng sini tum pacun pan lo si Penang la ke bang Chriser Kebando la bang so tara jipen mitriki undu sila bang songbong ni tum archu pon long ede dela atheke ong tum tum mithang logo chari adim sedam lo lapin ong tum tum la bang sapor kadure pen ajok chetong ni dela samene tum achitim so se chadan bang gene tum la bang so karchu sai amudeng pon long lo asi karchu long la pen karchu long le ari so jang dam matame chunuri lo le tum loka chari mithang asai lo pu chamathara chari pon pamepen kevensla por ladak lit mahawar tara jilong same manase ke paklar jipan ke klem pon pame Birta pale damlo. Pontan no namat adimak long an nang humri relang kusi herang kiat pengno nang cethando. West Karbiang Long Bureau Chief Joram Katha report. Chainong nili jenrong thar sigi kulo nili hempensi chainong nang ponti delo aman nili bang adapt thurlo chainong abde amala si ni hema sorbang thur parphang lo chainong odet pulo nili ta thur thur pen dholi chedamik lo apare abde lo apale nili mahanga chingmur me sagal chihum jo arong dam lo pu kolonga aruta nathuta nili dam lo chilong le aku cewang tujui telo hora aruta nathuta nili chedam lo awe aku hem cewang tujui along nili sang lang dam lo o bang sikipon ama nining rire nili bang mathalo jasita pui diga sondu pote puna thu dam la kachong hu tum ke jora tum bolote la tume jenega theang podok dok sila tum ni po ama alina thue ponpe ama habit si kokdam dong pu punining theklong pen ama ni iliga sona thu wang lo toware beng an chewang lo nili chainong aru sit ingrubhini bagdo la achilun rot pe nama wartigang cho manili bang bom mahut chi theglong lo lake nili chainong aru sit ama nili bang bom lo ama idika son aru hala helo nili dam lo ama hala song den alang ni thang tum chainong poni aru na thu chainong dunde hapuna thu ingram ma daga muni keng bot pe na chainong bot pen daga char ting arong du aku nili chewang thujui ning rore sagal chibi kok habit ha artu thiri le ra nili chiri dam le ninwe
nining rode aku cewang thu amala pu cewang thu amala pu dam lo la ta hala endi la langkhara endi la tumna thu dam lo madak dong do amala tum amethang tum ta ching koi lo ne mate pine abos tu tonga paklu ne da krep sudu amani li hondek lo la tum hidi suding si poni bon pu mahapan dam lo hidi ta along ta aboda cewang thu ju amala puna thu dong na thu dam lo akeng bot bhari angke nili bang mathalo somolom ne pali to mathiri dula so habilong tanili lut edlo awe aku cewang thu lo amadak tara atalom sudu ladaksi bituang prung nili bang mathalo pijugi prung bon pu ingni yoilo lang pamilo bitu gili pina amar lang pamilo chainong areng amar nil bang mathathulo bang chainong mani kichitang sinang war hubo mat nining rori chedam phlulo army che theklong lo kisan tholo nili chainong areng pinak lo manili hadakachi ru nonta nili ke hema sor phanch thanam lo apara hema sor bang ta okku nang chi dun thuluda cobai ma hok ma phu chiwang lo kalang de lo ge non ni ye ko pulo ni hidida chebai long lele nge tekong le chang ning nang ta poisa ve nili asom kidu gutum aphana chainong nangkang hupi pulo te nili ko pisi chainong anta ne kachu pangrenga le dola nene nili khiti osomar bihe hekla logo ba charli hai poisa anta nili hai pen chubai dun si a chiklo amanlia poisa nili thonamda nge non le puta long le nge nili non la sonin kan pisi chola la solam lo manang thapi ok lo da arusit nge hemsi nge lapu kroimasor atum tawang rapelo je theklong rapelo la da manili tumbang ri re delo pulis phan than lo amar pulis tum nan tawang ve ni Thengno ningjepo West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Katha report আমাৰ ৰেঞ্জ আইচি সাধাৰণ ৰেঞ্জ আইচি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মৰ্মে আমি আৰনাম টেকলং ঘাটত গৈ পাইছোঁ তাত এটা গোপন সূত্ৰে যোগেদি আমি গম পাইছোঁ আৰু এই মৰ্মে আমি তাত গৈছোঁ আৰু কাঠটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কোনটো কাঠ আছিলে আৰনাম টেকলং ঘাট আচ্ছা ইতিমধ্যে যিখিনি কাঠ উদ্ধাৰ কৰিছিলে এইখিনি ক'ত লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছিলে আমি এনেই সন্দেহ কৰা হৈছে কি এইটো লংকা নতুবা ডিমাহাছাও চাইডত যোৱাটো অলপ সন্দেহ থকা হৈছে আৰু এই কাঠখিনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মানে এইটো নদীয়েদি পাৰ কৰাইছে বুলি সন্দেহ মই মানে একদম হেৰিটো নহয় থিৰাংকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ নদীৰ পাৰৰ পৰা অনাটো মই সন্দেহ কৰিছোঁ মানুহখিনি